Impact News gi ngasi amuk pujarakli Wayel Watem. Wayel Watem gi mohot sinjeduna chanawjam Shyamcharan na Impact News bu yengbiriba pumna putaram no okchari. Mamangi episode ta angangi amaruba ama khanna khibagumna ngasi su Wayel Watem na pujarakli angang singi oiba ek amakhak. Aikoina Wayel Watem da ek amamam lokhatjaduna khanna jagadaba thauramni Wayel Watem. Ngasi aikoina khanna jagadoriba topic asi hौजिक यामना मणिपुर की लेमाय असिदा फोंग फोंग सारिबा असाबा नुंसित असिगी मरक्ता यामना चाननी खंदुना पुखच्चबनी ngasiगी एक द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 असिगुंबा मखलगी एक असी भारत की राष्ट्रपतिना अयाबा तारीख 29 दिसंबर 2015 द पीबीबदगी लिसिंग अनीगा तरा तरुकी जनवरी की तारीख तरागा मंगादगी चटनबा हौगिबा एकनी द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एक असी पृथ्वी की ओइना यामना मपांगल कन्न लैरिबा यूनाइटेड नेशंस ना कन्वेंशन अमगी मखादा स्पेशली अंगांग सिंगी ओइबा नियम खरा सेमदबा यादबदगी हौदोखिबा एकनी मसी भारत तसु तगाई फदना एक असी चलाइबा हौखी लिसिंग अनि तरागा तरुक जनवरी की तारीख तरागा मंगादगी ngasi aikogi Wayel Watem gi thorum asida aikogi गेस होइना लेंजनुना लेबिरिबा एडवोकेट थियाम राजकिशोर आइगी हेक थांगना फमिनजरी हौजिक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सुथौ पुबिरी चेयरमैन ओइना लोइना ngasi Wayel Watem की थोरमदा अनीसुबा आइगी गेस होइना लेंजनबिरिबा सी के एस टोम्पोक चाइल्ड एक्टिविस्ट नि लोइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट ता ऑब्जर्वेशन होम अमा रन तौदुना डिस्ट्रिक्ट अदोंगी माइगेगी angang singi damakta kadaida soikigedagi amasung karamna ngak sengadagi haibigi achouba thongdang lobiri ke s tompok sing ahanbada akoi chairman CWC advocate Rajkishore da lakjage juvenile justice act mayamna samna hainariba act asi masigi act asigi manungi amasung act asina tawudaba thabak asi karino haibase miyam khangnanabagi damakta thambisi aduga loina na अखोगी लोनगा इंग्लिश हाइबा लैंग्वेज का खजितंग खेतनबगुम उई अंगांग हाइरगा अखोगी अंगांग सी चाही 53 कुनबा ओइना लवी अदुगा इंग्लिश की दी इनफेंट हाइबसु अंगांग हाइ चाइल्ड हाइबसु अंगांग हाइ जुवेनाइल हाइबसु अंगांग हाइ लोइनना अतोप आइन सिंगी मतुंग इनदी अंगांग सिंगी चाही तोंगान बा खाइदोकपगुम तवी चाही मंगा तरुक की मखाबुना इनफेंट हाइबा चाही तलागा निथोगी मखाबुना चाइल्ड हाइबा जुवेनाइल एक्ट हाइबसिदी ममिंग सिमंगना ताकपीरी जुवेनाइल हाइबदी मथोत कारकपा चाही तरा मंगादगी हेंगतपा तरा निपान भौकी मनुंगदा लैबसिंगसिबु जुवेनाइल हाइना इंग्लिश की लोनदा मसी चुमी हाइना आइदी लौजै एडवोकेट साहब की माइकेदगी मसी सुगाइना अमुत ताकपियु व्हाट इज जे केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015 कि हंगबिरीबा उकै जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट हाइबसि करिनो हाइबसि मतंगदा खितंग मसिगी सेलेंट फीचर हाइतारे खितंग तमजगे यस हारिबा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट हाइबसि अखोगी अंगांग मखल अनिखक की मोइदा जस्टिस पीनबा अदुगा मोइदा केयर एंड प्रोटेक्शन पीनबा अदुमाइना सेमबा लो अमनी यस करिगिनो हाइकांदा अंगांग फहनबा हाइबसिना अखोगी जातिसि फहनगदो फहननबगी अमतंग वाइरबा मचाकने हाइबसि मयाम लोइन खंगनदुन ले यस यस अदुगा 2011 सेंसस की मतुंगिना इंडिया सी कोई ऑलमोस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन सिगी 40% सी अंगांग नि हाय अंगांग हदी चेई 53 की मखादा लेबा मियोसिंग सिबुन अना ऑलमोस्ट 1/3 की हेले ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया सी अंगांग नि अना अंगांग सी फरकांदा कोई कंट्री सी फगदोरी बनी है कोई लोइना खंगने अदुगा होजिंग ममांगदसु थंबिगिबा कोई यूनाइटेड नेशन ना मागी जनरल असेंबली ना पुखलकपा कोई कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड सिना ऑब्लिगेशन मैम अमा सिग्नेटरी कंट्रीज मैम सिदा ऑब्लिगेशन मैम थमे इंडिया कन्वेंशन सी 1992 की डिसेंबर 11 दा मसिदा एक्सिट तवी साइन तवी मरमदुना कन्वेंशन सिना हाइरिबा कोई गाइडलाइन मागी ऑब्लिगेशन मैम सी इंडिया से फॉलो तो बतारे
convention hairisi angang singsi gi right si protect tauba promote tauba adu angang singsi apaba mi ama oina semnaba honabagi objective thame masida akogi guideline me am pire madi manungda akogi angang singi right singse protect taubusi khwaidagi maru oi hai adura angang singsida je karamba makhangi khwaidagi akogi khudong sadaba aduga angang ne haragasu ahan dongna treat taubiba aduguma makhan gi problem me ama prithvi gi mafum khuding makta lei aduga india da su lei ana india da masigi se identify tawkanda angang crime chenaba angang singsi masi amna vulnerable loiba aduga moisi masana tasengna tawruba natragasu di magi darkar dagi chaningai leitabdi podura lobani khangde adumain tawbudagi natragana mi fattaba criminal element sing loina rubadagi crime torokpani khangde adumaina tawba angangi masingsi mayam ama thengne aduda natana akogi angang ama kana lejadabadagi kana lejadaba angang habsi lemna thadokpa isi samaja mangninga oi kargino akanda moisi kana leitabnina moisu minina chaningi thakningi afaba di purit pajaba seningi mayamna tawisi loin tawningi aduna maram oina masu pambanina maduna criminal element ama orakpa yabagi possibility se adugi mati wang moisi lemna thadok pitaragadi ana sigumba mayama aduga mi ama oina hingbada magi su human rights se japchana phangbam thokpa state ki obligation human rights se phangan bai se state ki obligation si miyam si yenga kanda hairiba angangi convention on the rights of the child si sign tawruba matungina indiana angang makhal ani sida hana emphasis pirakanda crime tawruba angang haibdi CCL haina lawi sigi akogi law sigi matungina child in conflict with law hai aduga kanala jadraba atopa mina ngak pisan bi badar ka leraba angang haibdi child in need of care and protection kawai CNCP na asamda khangnei hairiba angang makhal ani sida justice piba aduga care and protection piba aduga makoi se moida restorative justice haibdi restore tawnabani punitive oiba mongda nataba moibu dandi pira kanda mayamda kihannaba moida wahannaba nataba moi sibu moigi process se paikhat pira kanda apaba mi ama oina mainstream society da restore tawba yanabagi adugumba provision mayam yawba law amani haiba juvenile justice care and protection of children act and isam samna law sina care and protection pina bo honariba angang makhal ani si crime tawruba nataga law ga conflict leiba ina haraga syare CCL haina child in conflict with law aduga child in need of care and protection hariba angang makhal ani sida kogi justice fangana bo honai sida mechanism mayam lei justice se kamain fangan gadage habse child in conflict with law si kanano hai kanda chahi crime pan sudriba aduga aina yadaba thaba ama tawruba mioi du child in conflict with law ko the moisi koina adult ki moongda pharaga wain bichar chathara kanda dandi piba taragadi afaba mi ama haidi angang ni na ma si semdokpa yariba angang asi lekong gumbani ena hainaribane de semdokpa yariba fajana sembira kanda afaba mi ama ohelakpa yabagi khudong chaba lerambado madugi mohota koi hana leriba criminal judicial system sigi keno sigi di magi administration of justice khutong sida pusan bigi taragadi semdokpagi mohota mosi dandi pira kanda kasam sangda leiba aduri thora kanda su afaba tabuk tongningsdaba adugu mami ama ohenbagi mohota moisi koi restorative justice pina buhone kamai honage kanda hariba angang singse masi dil do kanda yariba makai moida akogi logi oba mong se khangaloi dobani hai logi lo magi matungina nangse pharak taba aranba thabam tawrubadagi court puthokthana police ta puthokthana adi phadana khotana tawdana smain tawrure hairagadi masada stigma ama mathanda phattana khanjabagi porama legi taragadi mana mayam mangda thora kanda mamai thangalaga chatpa ngamdaba adugumba aji mioi ama oigibadagi adum ai crime si mayamna phattana khanbai khanba adum khanjarasunu oi tawgum tokpa tawralore in tawningba tawralore kana yamna wayward oiba mi ama oirakpagi mohutta afaba mi ama ondoraknaba reformative justice ne pina bohonaris aduna sigi principal tratu khaklei ajiki anganga deal tawkanda juvenile justice care and protection of children act ki matungina hariba principal tratu che fundamental principle ko angang ama deal tawkanda sigi principle singse loin follow tawgadawni hai ahanba principle khitang maru principle khitang panjarabada akogi best interest of the child koina any angang ama deal tawkanda magi phagadawu se si matang se karina khwai phagadawu se khallakanda thabak paikhat base sida emphasis pigadawni focus tawgadawni hai adagi angang duda akogi athiba wahi wata sinadaba kiba yaba stigma idi magi maming mingchat thiba yaba mina phattana khanba yaba natraga masa mathanda khanjaba yaba adumba wahi wata natraga system je masida leheloi dobuni hedi non stigmatic semantic sai samna habda crime toruba angang se normally ahan oram taragadi mase accused
नत्रगा क्रिमिनल कायना मयाम हाइनरिस मंगोंदरी अदुगुंबा वर्ड से सिनबा यादे मंगोंदरी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इन ngasa haijab sumaina kauni ade ma si normal police na pharaga puthok pusinga tawba yade ngaki ahan bagi crime am tawrame ngaki ahan bagi immediate ma detain tawbuduri ke sukai de aduga makha taba aidi magi puthok pusin tawba siga mayam si special juvenile police unit aina uniform set taba aduga mamakhangi district khudingi aduga police station khudingi child welfare police officer kain thame district khudingi special juvenile police unit kaina hange sina deal tawgadong ni hojiki angangse माजे लोकअप ता थंबे यादे जेल दा थंबे यादे माजे करीगुंबा फाजलगा थंबा दरकार ले हाइना फील तौ तारगदी मासे अखोगी ऑब्जर्वेशन होम हाइना अमदा थंगदौनी अंगांग हाइदि अदुमाइना आइना यादबा थबा अमदि तौरबा अदुगा चै ट्राइम बांद्रि सुद्रिबा मोय म्यामगी सेमदोक सनबगी मतम खरगी लेबम हाइतारे मदुदा थमनी अदुगा मासे कोर्ट पुथोकपु यादे नॉर्मल कोर्ट अखोगी यामना अखोगी हंगोइबा विटनेस की बॉक्स का लेबा अदुंबा मफम सिदा मा पुथोकांदा मागी वायन विचार चथनबा नत्रगा इन्वेस्टिगेशन की मखा ताबा थौ चथनबगी पुथोकपसे अदुबो नॉर्मल कोर्ट पुथोकपु यादे डिस्ट्रिक्ट कोटिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आइना मम लिंगदौनी हाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आइसे कना करिनो हाई कांदा प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तगी तादबा अदुगुंबा मियोय अमना प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट वर्गा सोशल वर्कर मेंबर आइदि अंगांगी मरमदा थबक तौबा थवा यावबा अंगांगसे फहनगदौबनी काइना खनबा अदुगुंबा दि सोशल वर्कर मेंबर अनि यावगा मोय अहुंगी ममांगदा हारिबा अंगांगसी पुथोकनी अदुगा अंगा होजिकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सिना अंगांगसी मागी फनबगी दमकता फाजलगा थंब दरकार ले माजे थादोखि तारगदी माजे मीना फुबीदना सिबा याय नत्रगना क्राइम तौमिनरंबा मीसिंगदुगा पुनग्रकांदा हेना फतबो ओइरकपा याय हाइदि मागी इंटरेस्ट हाइदि मासे फाजलगा थमगा अखोगी मंगो कनो मंगोंदगी इन्वेस्टिगेशन तौनबगी मचाक मयाम रिकवर तौनिंगाय लेरि काइबगी ग्राउंड नतबा मा थादोखि तारगदी मंगोंदा फतबो ओइबि याय हाइबगी ग्राउंड नत्रगना मा थादोकांदा अखोई समाजसिदा यामना काइबा अचौबा कनो अमा लेबा तारे हाइदि यामना फतबा मार्क अमा लेबा तारे अखोगी सोसाइटी सिदा काइना हाइबा याम एक्सेप्शनल अब सर्कमस्टेंसेस तमासे फाजलगा थंबा याय सुमाइना थम्मिबा मतमसिदा मंगोंदा पिदोसी रेस्टोरेटिव जस्टिस पिनबा काउंसलिंग तौबा मासे रिफॉर्म तौनबा होनबगी प्रोसेस मयामदुनि मंगोंदा पाइखत पिदोसी अदगी करिगंबा मासे खोगी चही अहुंगी फौगी दंदी पिबे आबा थबक तौबो रमगदी माना तौरमिबा अकाइबा लोना यादब थबकसे अदुना त्रगना चही तरे फौगी दंदी पिबे आबा रमगदी एफआईआर रजिस्टर तौगनुगा हाई यारिगदी अखोगी जेडी दा तौरकांदा मागी इंक्वायरी से लोशलकांदा याम थूना हाइदि एफआईआर चेनाहंदबिदा अदुमाइन तौरकांदा मागी प्रोसीडिंग से इंक्वायरी से लोशन बिरगा मंगोंदा करिगंबा माना हाइदि माइ मथकदा सिरिबा मरानसे तसेंगना तौरमे हेना हजिकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ना तौबा इंक्वायरी सिदा फाइंडिंग लेरा फाउता मंगोंदा पीबे याबा दंदिसी यामना चावबा अखोगी मरान पीबे याबा दंदी पीबे याबा ओरमगसु चही ओमगी रिफॉर्मेशन पीबे या रिफॉर्म तौनबगी स्पेशल होम दा थमगदौनी काइना हाई अदगी मुक अखोगी हजिकी 2015 की जेजे एक्सिल लाक्ट्रिंगैदा हाना 2000 दा लेरम 2000 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 हैना मसी 2015 दा दिल्ली गैंग रेप की अखोगी यामना लाइबक थीबा निर्भया गैंग रेप हाइरिबा थौदोक्तुदगी अमेंडमेंट लाई अदुगी अमेंडमेंट दुदैदी कैगुंबा अंगांग अमना तौरमिबा अखोगी आइना यादबा थबकसे यामना हाइनस ओइबा हाइबदी चही तरेट की मथकी दंदी पीबे याबा ऑफेंस नि हाइबा तारगदी मागी मासे माना अदुगुंबा थबक तौरमिबसे मसाना खंगना फिजिकल एज वेल एज मेंटल कैपेसिटी लेब्रा अंगांगसिगी अदुगुंबा हाइनस ऑफेंस तौरमबगी खोगी मागी फिजिकल अदुगा मेंटल कैपेसिटी लेब्रा अदुगा मासे माना तौरिबा थबकसी कंसिक्वेंस से फजना खंगना सिगी क्राइम से कमिट तौब्रा हाइबसे कोई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सिना यंगजलकांदा तसेंगना अंगांगसी मा फिजिकल कैपेसिटी सुलै मेंटल कैपेसिटी सुलै अदुगा मागी हजिकी क्राइम दु तौबदुगी कंसिक्वेंस सु खंगी हेना लाकपा तारगदी इन शॉर्ट इंटेंशन से फजना लेना खंगना प्रिपेयर्डनेस लेना तौबनी हेना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सिना माई इंक्वायरी दा फंगबा तारगदी मसे अहनदौना मागी वाइन विचार से तौबियु वाइन चिल्ड्रन कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी लेरिबा कोई सेशन कोर्ट से ख्वाइदगी वांगबा क्रिमिनल कोर्ट नि मसिदा थारा कांदा अंगांगसिगी मथक्ता वाइन विचार सी अहनदौना तौबिय अदुदसु हजिकी हाइरिबा सेशन कोर्ट सिना नत्रगा चिल्ड्रन कोर्ट सिना मासी जेजे की मतुंग इन तौगद्रा सीआरपीसी मतुंग इन तौगद्रा सी येंगागा अमुक डिसाइड तौवे अदुगा मदुदा करिगुंबा अहनगी मतुंग इन सीआरपीसी मतुंग इन ट्रायल तौरगदी मंगोंदा पीबे याबा दंदीसी ख्वाइदगी सांगबा अखोगी अहनमदा पीबे याबा एक्सेप्टेड पेनल्टी नतना पीबे याय कान लाइरा सिना पार्ट अम लाइरा अदुगा
part amasigi maraksida ai kanutang logjo horaga hauji akhoi host guest na takpi disi juvenile justice act sigi makhada angang makhal ani lei angang makhal amana child in conflict law law da chamamna haluraba thabak khar tawraba ama atopa amana angang singsi child in care and protection angang law conflict in law sidadi yamayek sengna takpi khare ain sigi makhada je board haibam leigani board sigi makhada inquiry tawgani adult singna tawba crime gumna chathadaba inquiry dugi matung ina angang asina intention yaurumdragana police case ta general diary kaktang challaga first information report yaudana thamaga inquiry chathagani haibasi amayak sengna tambigre hauji lakchani bu wafamdi angang sing asina khangnabu oiro khangdanabu oiro karigumba law conflict in law da yauksaluragadi makhoigi wayel bichar taunanabagi damakta yamna special oina semba ek amani haibasi mayek yam senge juvenile justice board na inquiry tawringai manungsidasu angang asi karigumba mirakta natraga atopa miyam marakida thamba da karigumba nungaitaba akiba amasung toidaba thodok tholokpa yai haina khallagadi observation home da thamaga inquiry tawni haiba matakpi gre masida aina anisuba guest aina mung lakchagaduri sina hauji thawal district ta observation home ama chalaidana leviri hauji akhoi somgi home asida asigumba conflict in law gi angang kaya yamna lakhre leigre amadi home asina kari thaulam chung pangthokre haibase telapna aigi guest siri Tompok na amta thambisi thamjage ani hojik haibiri badu dai da khoi observation home haibisida laiba ngang singche ambana mi da haraga khoi tangkhai siraga haitare adi sukchallaga maji achumba tangkhai aranba tangkhai tawraga lakpana ayamba maktani adul angang singche khoi lan lambi aranba lambi chatluraba ngasai khoi gi sar na haibikhiba bukena haibikhiba dugumna moisi aranba tongan lambi haibadi migi mapor huralo bu ebeyai natragana drug sizinorobu ebeyai natragana nungsinaraga chai sudana nupi chelubu ebeyai tongan ba case makhal maya ma khoi home sida husi phawada lakhre yes chawrakna husi phawada khoi home sida da manadaba case si chani gi mathakta khoi home sida di laikre hairiba singa si je ekki matungina piriba rule gi matungina lambi lana chatluraba angang singa sibu makhoigi tung gi punchida achumba lambi ma oraknaba chumthoknabagi tanja pibani akhoi observation home da angang sing thamjaribase yes akhoi samna harabada akhoi gi mogi inquiry period adu manung gi da akhoi na makhoibu protection pibiba amachu care tobibasini nari yelakpa kanda su akhoi na makhoi se medical support pibiba aduga legal gi support sing angang sing khidai da matam chana phanganba aduga wakhal mapung phadriba angang oibani na makhoina lambi lanna chacharurabasu akoina makhoida regular oina counseling bibidna adagi matam ga chanaba pokta kya pibiba loina na makhoigi da makta akoina pre and post release ki koi individual care plan ga simbiraga angang sing asigi phananamgi damakta akoi maruiba hariba sing ase koi home na angang kinda piba service makalamani observation home na angang sing gi basic requirements okoi dum bije samna harabada koi angang sing da koi fooding gi shelter gi clothing gi hariba sing ase koi je ek rule gi matungina angang sing da phangalli karigumba darkar lairaga de koi yam special need oraba angang sing orga de koi na wheelchair gumba aduga hearing aid gumba chu koi na hariba special need oiba angang sing hida dum pi sikakta natana koi na home sida lairiba angang sing de koi na appropriate education haitare including elementary education aduga special education si na chingbo chu koi angang sing da pi aduga children with special need oiraba sing da di koi na tongan ba makhan ye khoi gi hujiki akoina aina panjakhiba wheelchair aduga hearing aid sing se pi aduga angang sing si masana
masa masagi adagi masa mau fananaba angangsing asigi masa mau hena fananabagi pandamda koi home na koi angang leiriba angang khuding ma koi na medical koi health checkup to biba adagi regular counselor both individual and koi group ta koi basis ta koi counseling pibiba aduga tungan ba regular activities sing haibade koi sports ta culture da sumba activities sing biba aduga yoga class lobiba adagi reference service ta ngang sing se koi education vocational training na sing bu koi home sina ngang sing si da koi na dum chang nai na dum pije aduga hujiki home si da lairi ba sing si da maroi na koi na piri ba si rehabilitation and social reintegration ne koi na pijari ba jang sai bukin habi ki ba dugum na observation home koi gi mokoi gi inquiry matam si da koi na protection and care to bu si da piri ba main service si da koi na rehabilitation and social reintegration ni sigi part amoi na koi na reintegration amasung rehabilitation amasung social reintegration gi part amoi na koi na home asigi manung da koi na home management committee na koi ama semje home management committee se koi district child protection officer na chair oiraga home du da leiriba koi gi doctor sing aduga superintendent hai tare officer in charge sing aduga darka oiraga de koi angang sing hujiki CCL hai tare assembly children conflict with law hariba angang sing adugi marakta gi su represent to holaga koi management committee ama semi maroina management committee stay da koi na sigi maroi ba thogai di koi home sidai da leiriba angang sing asi time to time koi monitor to biba committee sina angang sing sidai da thakna na ba fawishing bibiri bra charana ba nutrition yaw ba sinjak bijabiri bra ade tungan ba home sida piri ba jeje ki rule gi matung na piri ba facility mayam sing se matam chana phangan bra haiba si committee sigi akoi gi maroi ba thogai haijaba tare aduga akoi sigi management committee sigi mathak to so akoi na ngasai banbi khiba dugum na akoi gi best interest of the child haiba tare sigi part amoi na akoi na children committee na kho ma semje children committee sidi akoi hujiki akoi gi observation home dei da children committee si sema matam da akoi age group khara khoi na khaidok se age group se khoi 11 to 15 years kum badal leibagi age sing je khoi na group ama sembi ba adegi 16 to 18 years ta leiba sing je group ama sembi ba hadi sei khena be matung na makoi wakhalon khenarak bani na angang sing je ki interest ta akoi na committee semjari bagi maram di makoi da committee sina angang sing aside de thengnari ba awa na mayam sing je makoi na maning makha tamna phongdok jana na ba committee stay da makoi gi problem sing share tongna ba adagi loina na khoi gi mkhoi da piri ba chinja ki maram oiro firwon gi oiro hidak lang thaki oiro anything mkhoi da piri ba facility mayam sing chi gi maram da moina review tawraga pen da mayam phongduk na bagi da makta maruina committee semjabani aduga sigi part amoina khoi hojiki rehabilitation and social reintegration gi part moina khoi na angang sing sida piri ba se khoi daily routine ga semaga khoi pije display toro thamje home sidai da haidi conflict in law da changa ibani na matam kharagi angang sing sigi damakta good nutrition yes cultural activities Yes. sports exercise activities piba sigi mathakta counseling su tawdana hoi matam khara angang sing sibu best interest in the child da changak nanabagi damakta home na service tawi haibasi ma thambire marak stage da aikoigi advocate da lakchadri ngai da ngasai gi advocate na CCL gi ditakpi gre CNCP gi tangkaksin yoruktri ngai da matang sida break amtang longchege impact news bu yengbi ba Wayel Watem gi thorum asida break amtang longjeraga amuk makhata na child in need of care and protection haiba chapter sigi matang da amuk advocate sahib tagi tabi na ba mieng ta du lai bi si Wayel Watem bu Wayel Watem bu amuk hanna yengbi na bagi tamakta impact news ki mai ke degi ani suba tangka ke law hujike ai khoi advocate sahib ta ko na makhata na lakchani sina child in need of care and protection haiba nga sai chapter ma le huri bi sigi matang da amuk mayek seng na amutang thambisi miam pumna makhata na ai khoi gi guest gi tabisi child in need of care and protection na si akoi gi juvenile justice act na
okay angang makan train thoi kakpi angang makan train thoi si khara pallabada akogi mayum sunglai lejadraba angang aduga kocha chatna sorokta bikani dena kotna leiba natragana level logi ona taina bada thabak tawba angang sing natraga natural calamities gi victim any communal riot sectarian violence kumba sigumba gi victim natragana akogi child marriage prohibition act ki wangmada magi ahlaman singna luhong thokpi ge doroba angang sing sumaina angang vulnerable oiba angang haitare natraga mina adum pharaga pubigi ba yaba adugi irai line trafficking tobigi ba yaba magi situation duna maram moy kanda adugumba angang makhan taraga ni choice masibu child in need of care and protection haidi atopa mina care and protection darkar pibi ba darkar leiraba adugumba angang sing ne law karigumba sigumba angang ama mayamna thengna bi ba targadi masi akogi district khudingi child welfare committee na amamam hangdoi masai akogi district khudingi crime tawruba angang singi damukta koi juvenile justice board aina leiba sumaina chap manaba competent authority ma si child welfare committee haisini sida kanagumba amna angang akogi child in need of care and protection kana rajadaba mateng pangbi darkar leba angang ama thengnare hena lawba targadi child welfare committee si puthopi be yai any mina puthopi be yai hariba akogi child welfare committee sida police na yai voluntary organization na yai lanai mioi public spirited citizen amna ekta yai child line na yai sumaina puthopi rakanda akogi child welfare committee hena district khuding leiriba sigumba competent authority si akogi kosa judicial authority haina kangnai masi magistrate ki power leiba adumba committee amane adana masida puthokanda committee sina angang si khudakki oiba magi shelter darkar leire khudakki oiba mateng darkar leiba kari leige si yangjelakanda angang si shelter darkar leire hagadi home na chingba open shelter kaina lei akogi child in need of care and protection si thamba yaba adugumba akogi open shelter sida thamba aduga magi amuk koi inquiry tawro matungda hariba angang si taseng na yamna kanamta leijadre ma child in need of care and protection si pura oire habisi confirm tawbuta agadi hariba angang sibu children home haina chei train pan phok leibe yaba adugumba mafam ama koi district kudingi children home che leige dawni hai nupagi nupigi aduga mentally ill gi sina chingba mayam se sigumba children home sida angang dugi category dugi matungina hujiki mafam sida thamba yai children home sing sida aduga children home sing sina angang si rehabilitate tawnaba aduga masi magi darkar leiba mateng sing like laisu tamba adia aksel gi matangda aduga any other extracurricular activities ki matangda masi mapung phaba mi ama oiba ngamna bagi damakta pba magi akogi keno si akoi mateng si phangalle laik tamali adagi ana layengi matam chana routinely mogi health checkup tawba khotpa aduga tasengna nara kanda hospital treatment tawbiba hariba children home sing si du doctor amam loina le sumaina angang sibu magi phangbam thokpa mi ama oina aduga afaba mi ama mapung phaba mi ama oina bu honabada phangbam thokpa mateng khuding mak si child welfare committee sigi kuthangda children home sing sida thamakanda angang sing si phanganna bu honayu ana home si makal ani ni CNCP ki category angang sing si amana open shelter hai matam kharagi thamba adi temporary oiba placement natraga angang si lambi mange mayum kanano khangdre adu agadi masi matam khara si thamsi kana adum thamba yaba aduga sangna leibagi children home ana harisi masigi keno si juvenile justice care and protection of children act ki matungina lingatpa adugumba keno sing adugi mathangda akogi specialized adoption agency hena home amaga munglai masina angang maka chahi taruk sudriba angang sing sigi thampam maru oina akogi mi mama ampana po okanda ai yokpa ngamaroi maram mayam amadagi masi surrender tawjaragi hena thamamba angang natragana mama ampana po okanda adum hundok piramba angang akoi adum tari turem pandu hundo me dasbin mana hundo me kan ma singba mayam se abandon child ka oi mo sing se aduna tagana orphan edi kanam le jadraba mama pa leitraba aduga magi guardian su amta mabu hanna yengbina ba guardian su amta leitraba mio sing sibu orphan haina lawe na moi angang category makal ahum se hariba koi specialized adoption agency ena asambida saje sida thame aduga moi sina surrender tawba nataga abandon toromba angang sing si magi kanamta leitre hairagadi child welfare committee sina koi magi matam kara pira kanda maru oina chahi ani fogi mangang orgadi thani pira kanda sumain tawakanda mase mi atopana yokhiba yaba angang ore haidi child legally free for adoption ore hena declare tawakanda hariba angang singse masi yokchagi hena register tawduna leiraba prospective adoptive parents mayam ama lei angang yokchagi hena moida magi choice tugi matungina hariba angang singse pini sigi objective ti kaino kanda angang duda permanent home ama yum ama aduga mama ampa ama phangan bani angang sida aduga mangonda haidi reintegrate tawgiba society sida sina khwaidagi phaba form of reintegration ni hai
mama mapa phanganba mayum phanganbasina sumaina chei taruk phoki angang chingsina hariba specialized adoption agency si da thamakanda moi se mayum phanganbina bo honai aduga kanamtana yokpagi keno laktragadi madu angang du makhatana children home da chei taruk hendoki bataragadi children home da transfer tawkanda chei 35 phawma se thamalakanda leihalakanda magi bibam thokpa education gi adagi ate vocational training skill development gi training na chingba mayam se phangalakanda ma si society sida reintegrate tawna bo honai aduga kanam leitre 18 di hele aduga mai lebam si ma chapchaba hanbam leitre haragadi koi after care program haina chu lei after care sinna chehi 35 sura matung da chehi ahum bauti angang si leirakanda maduda mage masana senda lambi ma tawjarakanda ma si koigi mathanda hingba ngamnaba koi rent bu leibani khangde moi punjhallaga leibu khangde adugumbagi tambirakanda ma si yum amada hingba ngamnabagi yum ama panba ngamnabagi adugumba training si 18 gi matam sida support pibira kanda moida pesa tanbagi lambi su phangana bo hona birakanda reintegration si tawna bo hona hojiki after care program si matungina sumaina I tentak thamjage acha hauji aikogi advocate sahib na tak makhada panduk ani thokna lei panduk amana logi matung inna chayet na ruruba angangi makhal ama asigumba angangsing asigi thodok pathok thokpadana JJB Juvenile Justice Board haiba amana inquiry tawraga mahaki warak watem tawnabagi damak chatai manung asidana observation home da thamaga mahaku nutrition amasung maki darka oiba punamak tawgani haibagi maikei ama atopa amana hauji advocate takpirisi child in need of care and protection haiba panduk ama masigi makhalgi angangsing asina ahanbagi gumna child welfare committee haiba ma laigani asiguma child welfare committee asina ngasagi kana leijadraba hundokpirba surrender torba orphan oirba thoram singsiga conflict in lodi nataba angang makhal sing asi CWC child welfare committee na madugi kari karam tawraga yaifagadage haibasigi matangda somna kanda moigi su thambam open shelter natraga children home haibana chingba amamuk linkalaga maduda angang singsi care and protection for the welfare of the society oiraknanabagi mamangi episode su thamjegi baduni ngasi gi angang singsi nongmadi malem sigi mapu oirakani haibagi pandamda masi su JJ Act asisu yam maru aina amani haina lawjaba yaiko advocate yam maru oiba ai namni ni lawbu yai acha ngasagi CWC gi wafam sima su thambire mahoida su piba yaba medical facility chana thaknaba kari karam tawraga hena phagadage haibagi matang asida thambire ngasai akhoi children observation home gi lemhori ba saruk khara haibadi angang makhal singdugi tangkak naina group semdoktana moigi freedom of express moigi health ki game gi amasu moina apam pamdagi thorum sing loi phongdok jama yananabagi damakta niti niyom sing lei haibasi musu takpire makhata na akhoi tompok ta aina lakseribana JJ eki makhada leiriba children observation home asiga hauji Manipur da institute educational institute mayam ama linkatana moisu hostel bu haibo boarding bu haibio kari no angang sing thamnanabagi leinanabagi linkhalaiba mayam asiga ani sigi marakta akhoi micham singnati khetnaba dongna ui masibu khetnaba leibra khetnaba leitabara masumtanga mod amtang thambiramba yani ko साइगी दुगी माई मतीम खतम वाचा हो रे हुजिकी चिल्ड्रेन कमिटी सिगी वेलफेयर वइननबा मखोगी कंसल्टेशन दे कोइना होम खुदिंग मकते कोइ जुबिन ऑब्जर्वेशन होम ओइबे याय नत्रगना चिल्ड्रेन होम ओइबे याय होम खुदिंग मकते दे चप माने साइ खेनरी बाबू अमना CCL हाइबा अमना CNCP हाइबा अनि दुगी ताम खेतनबा दुख कि वानी अदुना कोइ CCL ऑब्जर्वेशन होम बिदा कोइ डेली रूटीन थमगनी कोइना लोइना नि कोइ न्यूट्रिशन एंड डाइट स्केल सिंग कोइ डिस्प्ले तौर थमगनी अदुगा फाइ लुरिबदे कोइ अंगांग सिंग सिगी इंडिविजुअल कोइगी केस मेंटेनेंस तौबसे कोइ मोइ केस फाइल से
ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯟꯖꯕꯗꯤ ꯅꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯈꯥꯅ SIR ꯒꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯨꯜꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ JJECꯀꯤ ꯔꯨꯜꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯈꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯒana ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯐꯒꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯥꯏꯇꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ JJECꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯂꯤꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ JJECꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯄꯜ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯛ 2015 ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯈꯜ 5 ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ 6 ꯂꯩ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯏꯟ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯤꯠ ꯂꯣꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ 3 years ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯅꯁ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ 53 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯒꯤ 53 ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯏꯜ ꯏꯟ ꯅꯤꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯠꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯃꯥꯡꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯦ ꯀꯦꯌꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯆꯍꯤ 53 ꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯦꯗꯣꯞꯁꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯠꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯥ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ CNCP ꯂꯩꯐꯝꯈꯩꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯅ JJ ꯔꯨꯜꯁꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝꯗꯨ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯣꯂꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯔꯨꯜꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯐꯤꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯝ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ JJB ꯑꯃꯗꯤ CWC ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ JJEC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯗꯤꯌꯔꯐꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯗꯤ
private school singi boarding bu oiro hostel bu oiro guideline ama darkar oi JJ Act ki makha da guideline ama leraga observation home fit institute children home leiba asigumna chung choi choitra guideline ama lehellaga aikoi boarding natraga hostel thamsi thawdo wathok thoktanaba afaba angang semnanabagi dama haibasina ngasigi Wayel Watem sigi paujel oijeraga sanawjam Shyamcharan ngasigi impact news ki Wayel Watem ki thoramasi matang aswaida losin janabagi damakta bidai nijeri myam dagi